Ikaina Asiomenen emalai ngoesi okiroro loka Yesu. Ikoto ba yata kina imora kironi busakinto naswam kwape itungali da yunu Yesu Kristo nuda itogogo ngete aoka yun. Koto mada video ratubori apotu amorto sakiroto na adabone be ailip. Solo lana ikota anyito akiroto na balabone be aishomo akirot naka EDEKE araibonati Asiomenen EBAIBULI. Ne yuna jo Yesu Kristo kwape kone tajaran mamde raibone be idaujo adumuna jakanto na ikaru kere. Esubitai yunu bala ai wadikaun aswama inyito bali dueli wadikaun aswama inyito kepolo be iraun berejo e candidate lo ebe itaswama inyito so erokojo iswama inyito e jakiro bere nushisha na kine mwalimu no ebusa kintijo aswam araibonata tupiti teterejo ipedora ituba inyito konye ara emeneja itupa kironguno arai ijajali kinijo aishoma kirongun ogieta kirongun nushana kino aoli kinijo imina doja adumunu bonebe angeta kineteke ibiror doja ingito nyes oni dakeda yun akironi busakinto na tupiteke re ejasto mo baibuli so ne mamujo iduchokina Asiomenen EBAIBULI ajenu no docho be nunye kangunu nuinera Yesu otoma o baibuli do nunye kangune kote deke ejiaso baibuli imina dokerejo ai birora inyito ara ibonat atwani ara kuju erai EBAIBULI amapu na itodi kinoni erotoli busakinto na itoro anmadumu na jakanto naka EDEKE arai mamdojo iduchokit Asiomenen akirot naka EDEKE ka amisikini danu inera imina jo aolio roto moroto kon lalo steto makuj abu EDEKE olimoko Yosua kaidwel Israel na loso torto makwapu na Kanan ebe eitabolo loka ikisila sirenyo nene kaetuku kon konye ko momoinene inges paran ka akwareda tetere irichita swam kere kwa pejatar nui wadikata itoma nara ikwangin nyes erere nyore konirot ikeria narorda iduma kino na kirongun to motabola Yoshua sula idope kokoroni kanyeuni era ingina kirot na bwede kichora kidwelo Israel na loso torto makwapu na Kanan konye ngunulu abuwa menai tup akiroto ngini lo abuwa menai tup achora kireta ngini mam apotu odoloto to makwapu na isumunet ipu akiron wajoka kanu idumu nejo araiti nyiko kojo Asiomenen akirot naka EDEKE ati chepak ekote EDEKE nerikede jo ara ibonat ekotai kwenyar jo idoda kwenyar tengin ijaito makirotoke ijaito mo baibuli konye do mamjo ipodo kita ishom kepolo bonebe itwaniar dojo akirongun osodida itungali pu kwana etapar itosoma itakirot naka EDEKE abukunosida inabini lwe ngala kako pana to maparashani jayoni ido itosoma itekisida EBAIBULI aishana kina akiron wapar akironu mamedeke bala aloma isilu ai juli kokorone ponelo mtoto rikesi konye mere ponelo inera reja kait so arai mamujo ibongora itiria na kiro arai bonati abongora ishomo nui pupujo ngunu nue sisa na kino anuja anyunu be arai kesi ngupe ngun inacha naka imina doja itupa kirono apar idoda obala jobe kesi do ngupe ngun so ibusa kintoni abongora irere kokorno jiokan ka misikinida tetere oni pedora swam abeite kajenu nuda ngunu ni busakinto na swam tetero ni dumna jera na ikaru kere akirot na EDEKE inakini bobojo aipikori satana ejacho duno tanwe yaune na satan to majera kun konye anwa ijena akirot naka EDEKE ipedori dojo aipikora chodneta ngun araibere Yesuda abu ipiko achodneta no abu satano tamtora chodu yesi itosoma akirot naka EDEKE abuda otema bonebe iwadikata yebe mam itunganan ejari anukata pabon satana da kere ejena kirot naka EDEKE adepar abu bonges dolumoko Yesu bonebe osomari kwap arira ejo kokulo ka EDEKE nara iwadikata yebe etosoma ingesda akirot naka EDEKE anwata miachodu na Yesu inacha naka enyesibero na tomorrow Facebook enyesibero na tomorrow TikTok enyesibero na tomorrow itaptosha konye achinga sapaki na aina jobone be irere jakirot naka EDEKE ishomi jakirot naka EDEKE kamisikini da teteringa rakini joto maloste kono to mayonu koni togogo ngako na yon
Ujieni kisila lukaideki, ujiena loskineta nukaideki, nunye kainere deka anuako na ijara, nunye ka kota deka anukon, nunye ka kota deka planning anukon. Mereda ba shomo bon, konye raja shomo, amisikini, kai gwaiki ndato masu amsoit. Nyes ebuni ara itono ajokaka, otoma ijara kon. Yala mangono ija cham na ipala kona paka pupoki na Akirot na kaideke na, ujasha ndu na kaideke ne peke da jo.